Экинчи бир мага далил окуу жана түшүнүү мен эл аралык чоң симпозиумда катыштым. 32 мамлекеттен адамдар келди. Гарвард, Коул, Кембридж, Оксфордтон адамдар келди. Окумуштуулар чоң симпозиумда англис тилде болуп атат, синхронный перевод болуп атат. Мен экинчи бир сүйүнүп кеткеним Каныбек Исаков. Рахматуллах. Кандай асыл инсан, кандай асыл инсан. Ошол да катышкан эле. Экинчи мага бир чоң колдоо болду. Ошол жерде Кембридждин сүйлөп аткан профессор айтты, бизде деди окуу жана түшүнүү, акыл деген мынау маданият, мынау бизде Гарвард университетинде химия, физика, математика кандай окутулса ал жерде ошондой сабак болуп отурат экен. Кыйкырып жүргөнүм симпозиум. Анткени мен мунун үчүн жабы иштеп жүргөм. Кереги жок мунун капкага. Инновация деген бул зигзаг директивиштер, активный интерметод. Siz bolsa ona айтып жүрөсүз деген сүйүнүп кеттим. Караңыз эми. Гарвард, Оксфорд, Кембриджде окуу жана түшүнүү деген сабак өтүлөт экен. Кыргызстандын бир дагы вузунда окутулбайт. Кыргызстандын бир дагы жогорку мектептери, жогорку класстарда өтүлбөйт. Аларда окутулат экен. Ал айтып атат: "Это ключ к пониманию всех предметов." Барлык сабактарды түшүнүү, өздөштүрүү китеп окуудан башталат. Мана анан далил болду, анан саң жүзүм жарык болуп элге чыга баштады. Огочо мен 25 жылдын 15 жылы сынга кабылып, жемеге тутулуп, маскаралыкка алынып жүрдүм. Айттым го, ОЭТ-де биздин балдар 173 орточо болуп туруп, алтын сертификатты ала баштагандан кийин республикалык олимпиадада жыл сайын 2-3 окуучубуз анын ичинде айылдан барып туруп, орыс тилинен Бишкектин окуучуларыны жеңип туруп биринчи орунду алгандан кийин анан мынау биринчи эле суроого жооп деген балдарга эң биринчи балдарды окуу деместен окууга кабас дейт. Султанын окуудун бир жыргалыгын сездириш керек. Улуу окумуштуу Сухомлинский айткан экен: "Почему наши дети лодыри, дорогие педагоги, родители?" Эмнеге биздин балдарыбыз жалкоо деп суроо берет. Айтерейби? Жок, мен сонмон. Açık her yer. Aslında leksiyalar sayfalarda $100'dan $5 şey. Evet, her ayrı ayak bir sonuna olur. Lekin agar kim arzusinin çoğunu daha hoşlantıp emniyetli de ederse bin sonunu verir. Bunu paralel. Kim bunu verir? Bin sonunu. Только что daha çok tepkidegidey olsun. Cevapta aklıma aytı versin mümkün. Bir okuşun emniyettegidey olsun. Harbi. Kança adam eken verdi? Evet, kim? Bakın, esetleyişim. Aytı ver dediler. Tölöş meselesi. Uğralım. Daha bir üçte şunday sekreter var. Gen adam 3 milyon bergende esepte o senin respublikadan mıhtı muhalifliğinden 3 ese çoğun akça çıkartады. Cevap verem. Nege bizdin ballarımız жалпы урматтуу мугалимдер, ата-энелер дегенде жооп берет. Потому что анткени наши дети не знают радость познания. Билим алуунун, таанып билүүнүн рахатыны сезбей жатат. Sizlere kol çağırıyoruz. Şujo min sonunu degen bile oturmuş. Ne bunu o kaplarında
suyulганына кыйкырып жибергөн. Муну мен илгиз жабагында тапкан. Кыргыздар ошондой анча нерсеге кайрылып болот болот. Ну и что? Afrika'da. Generaliz. Buna anlattılar. Ballardın bilim alanındaki жалпылығının en çok sebebinin biri alar tanıp bilinin rahatını bilmeli. Alar için bilim alanı bu rahat emes, majburi katar. Ügüt katar. Şu direktörle gerek, zavodçuda gerek, ata-enene gerek, şu için men okuşum gerek degen psikologiyani gerek deb aytganda adamın psikologiyasi avtomatik arkasılır. Anemi özünün içinden iyi bu kızıl eken, buna men rahat alat ekenim, can dünyam jırgayt eken degende уже başkaça oldu. Şunu tavuk men öte suyunip ketken ele, hurmatlımlar. Rahmat. Bu bana yetkin gülen birinci joluktu. Bunu hiç kere de aytpayt edem, bugün sizlerden ana ilgizli hurmatı da aytdım. Ansiklopediya çok yaxshi. Endi mana shu o'quvchilarga shu vaqtda ishlashdi. Ikkinchi so'rovning javobini aytib, nima qilay? Ota-onalar nega qiziqmaydi deganda, ota-onalar Ronaldolar o'tirasizda aytib, hozir bir momentalniy eksperiment qilamiz. Keyin shu birinchi cheyrakning ichida muallimlar ko'tariladi aslida. Birinci çeyrektin içinde 2 saat sabaha gelip balasının sabaha gelip katışıp muhallimlerge bir bereket taptılar. Bir balanın sabaha görevin dediğinde jurnallar kendine çıkarıyor, defterini görüyor, tekşerilişini görüyor, dep katışıp gitti. Bir kompütör koyuyorlar, biri ekspert telefonla birlikte katırla başlayla. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Evet? 9 kaldı. Rahmat. Kırgızlar bunlar çıktı. Hayriyet değil. 300 adamla 9 da adam kaçtı. Ulan evinde gerçekten kulağına denetli çakırgandı. Eşikli bala oğullara vergen mi? Ötüp ket tarafı balasına cevap alan diye kirgen Müslüman çayını. Kelin iştese kellige bir ayakayım diye kirgen mi? No hesaplayın. 300'den 9 adam kul katır kellikti. Ey! Bir çeyrekte yendi. Çeyrek endi başlandığında küz deseler başkaça öğrenmiş oldu. Bıltırkı okul yılının içinde 9 ayda gelip 3 sabaka katışıp oturgan otelin kolkatlarımızda kolka kesin. Surap biliyor olan bari direktörler şehirde. 7, 9, kaçı oldu? O. Ulan beni 9, bayağı bayağı koçum bayağı. Rahmat. Şu 9 da kegen oteline bir kol çarp koyuyorlar ayrıca. Rahmatullah. 300'e yakın ata-eneden, mayli 100'ü mugallim olsa 700. 300'e yakın ata-eneden gün içinde direktirecekti. 9 adam mektepte gelip havar alsa dağın anan keyin qaysi ailemizge mektepte mugallimni sındaymiz. Turu en desek dağın okutip жүрген mugallimlerge, direktirge, mana anlatып жүрген metodistlerge, jami mugallim atmarga bir kol çağır bırakmasın. Men barıp görüp men buna eksperimenti jönüne жүрgüzüp жүрüp başka memleketlerde gördüm. Turkiyaga barıp İstanbul'un mekteplerini gördüm. Moskva'nı gördüm. 8,5 saat Boeing samolyotu menen uçup barıp Finlandiya'nın bilim sapatı ata-enelerini gördüm. Ölgönü öskön memleketlerde Japonya'nı, Şveçya'nı öğrendim. Ata-ene baldarda bir üçerlik bolsa kötörüp barbayt eken. Üydü ata-enelerinde bittasi bolot eken. Ata-ene balası menen paralel
окуу процессине катышат.